Stoff. Diese Veranstaltung der deutsch-französischen Zusammenarbeit zwischen dem Goethe-Institut und dem Institut Français mit Ihnen eröffnen zu können. Wir haben schon ein bisschen Übung da drin, solche Dinge gemeint. Vielleicht unterscheidet sich unsere Erfahrung mehr zu den Menschen, die auf dem Land leben, als sie sich zwischen jemandem unterscheiden, der in Paris, in Berlin oder in Skopje aufgewachsen ist. Auf die Altstadt von Skopje. Die Erfahrung, die Sie dafür mitbringen, wird sicherlich prägen, wie Sie die Stadt sehen. Und ich hoffe, dass es auch einige Überraschungen geben wird, je nachdem, wie Sie die Anwesenheit von Expertinnen und Experten zu nutzen wissen. А ние кои што сме вака срдечни бранители на културната разновидност, би сакал да кажам дека навистина сум среќен што слушам дека говорите на германски јазик. Ça s'inscrit aussi dans une tradition de coopération franco-allemande dans les pays tiers, notamment dans le domaine culturel, mais pas uniquement. И како што тоа убаво го повлече господја Петра, тоа се надоврзува на една наша долга традиција на соработки на заеднички проекти во трети земји, значи помеѓу Франција и Германија, најмногу на културен план, но не само на културен план, и на други области. Et cette coopération franco-allemande que nous mettons en œuvre dans un certain nombre de pays, elle a des outils derrière qui vont permettre le financement, qui vont permettre l'organisation, et puis une culture, je dirais, une culture de la coopération entre les ambassades de France et d'Allemagne, entre les instituts, l'Institut Goethe et l'Institut Français. И таа француско-германска соработка се разбира располага со одредени алатки кои што го овозможуваат незиното финансирање, значи финансирањето на тие проекти и незината организација. Un peu différent de celui qui nous réunit aujourd'hui, la France et l'Allemagne remettent également conjointement dans un certain nombre de pays un prix des droits de l'homme, un prix des droits de l'homme franco-allemand. Да, и една тематика која што не е поврзана со темата поради која што сме денес, би сакал исто така да кажам дека Франција и Германија исто така во голем број на земји доделуваат награда за правата на човекот, награда што ја споделуваат двете земји. Присутни. Тоа е наша заедничка желба да дадеме поддршка на нешто што ни држи многу при срце, тоа е заштитата на културното наследство, а посебно подпирајќи се на младите кои што ќе го реализираат тој проект. Кој што за нас се разбира, како што вие разберете, многу важен и битен. Et parce qu'aussi nous sommes convaincus que ce pays a lui aussi un message à porter sur les questions d'entente interculturelle, interconfessionnelle. Сподели да даде на мултикултурен план и на меѓурелигиски план, односно на начинот на кој што животот се одвива.